nastavimo dalje. Dakle, fudbalska sekcija Srpske pravoslavne omladine Innsbruck, FK Spoj, prvi put je nastupala na fudbalskom turniru SVO Hallen Cup 2012, gde su osvojili, kažu, dobro peto mesto među 12 ekipa iz Austrije. S obzirom da su mladi, to jeste dobro. Sa Srbijom na vezi je Vladimir Vlajić, koji će nam približiti aktivnosti ove zajednice, koji je pretežno srednjoškolci i studenti srpskog porekla u Austriji za svaku pohvalu. Dobro večer! Dobro večer i veliki pozdrav iz Innsbrucka, vama u studiju i svim gledalcima emisije Srbija na vezi širom srpskog razvijanja. Omladinsko udruženje Spoj radi na humanitarnom, prosvetnom i društvenom polju sa ciljem da obrazuje srpsku omladinu i da je približi srpski jezik i ćirilično pismo, srpsku istoriju i tradiciju, srpsku kulturu i duhovnost i da tako pokušamo da sačuvamo srpski identitet u razvijanju i da uz to na najpozitivniji način predstavimo Srbiju u svetu, da se spajamo sa Srbima i drugim dobronamernim narodima širom sveta i da u humanitarnim akcijama na prostorima bivše Jugoslavije pomognemo srpskoj deci, a da svi ciljevi počivaju na temeljima naše pravoslavne vere. Danas, pored glavnog sedišta u Innsbrucku, imamo predstavništva i u Beču, u Berlinu i u našoj Srbiji. Veoma smo ponosni na projekat u okviru prosvetnog rada, a to je časopis Spoj, koji predstavlja prvi srpski omladinski časopis u Austriji, kao i fudbalska sekcija FK Spoj i projekti na humanitarnom planu, fondovi za Kosmet, Krajinu i Srpske zemlje i izgradnju hramova Srpske pravoslavne crkve i dva projekta u opštini Prokuplje i Petrovac na Mlavi. Svako dobro od Gospoda želi nam Spoj iz Austrije. Svako dobro želimo i mi vama, ostajemo dakle na vezi.